Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para Satélite FM 107.1. Otavalupi pichachunga canchis ungushka kuna, kimsa wañushka. Otavalo kotakachi mana intiraimita tushugrinju. COVID unguymanda yuyaykuna. Otavalomanda gat municipal COVID wan ungushka kunamanda villachirka, kunangamanga pichachunga canchis ungushka kunatian, kimsa wañushka. Kay ungushka kunamandaka El Jordambi, Ishkaychunga kimsa tian. San Luispi Iskun, Ilumambi Pusak, Eugenio Espejopi Picha, Miguel Egas Cabezaspi Chusku, González Suárezpi Kimsa, San Rafaelpi Kimsa, San Pablopi Ishkay. Shubishachipika intiraimi wasipi sakirichumi mañanajun, shinallami mana unguringa, kay wataka mana tushuita usharingachu. Kotakachimandagat municipal intiraimi kay wata ama rurachumi villachinajun. Runa causa y mana chingaringachu, tukuykuna cuidarina kanchi kay coronaviruswan ama ungungapak. Ñukanchipa causaita huyashun, ñukanchipa ayuta huyashun, kay wataka ama tushushunchik nin. Ayllu llaqtakunapash tandanakuypi sakirishka kay wata mana intiraymita tushungapak. Ecuador mama llaqtapi, chusku chunga waranga chusku patsak chunga chusku covidwan ungushka kuna. Kimsa waranga chusku patsak kimsa chunga pusa wañushka kuna. Imbaburapi ishkay patsak ishkay chunga ishkay ungushka kuna. Chunga chusku wañushka. Kay villayka Ministerio de Salud manda yukchishka kan. COVID unguymanda yuyaykuna. COVID unguyka wayrapi mikan, nishpami wakin villaykuna purichinajun, yuyami kan. Kay unguyka mana wayrapi shamunchu nin Organización Mundial de la Salud pa taripaykunapi shinallata Esteban Ortiz Ecuador manda hambi yachayuk pipa yungushka kakpi shukman yalichita ushan, shinallata imapas yunguywan mapayashka kakpi unguyta yalichita usharin nin. Ama yuyaytukuchu, no comas cuento, ecuadorchequea.com fangamanda yukchishka kan. Wasimanda ama yukshipashunchi mashikuna, yukshishpaka shimita kilparinawan yukshina kanchi, shinallata karukarulla puripashunchik. Quichuashun tandanajuy mikanchi quichuapi villachishpa, Aliwa Pazmiño mikapani, kayakaman mashikuna.